Aga jing lekai parlok hapring ke Manchester City Persia ika Atletico Madrid. Apa pai sya ga jing lekai haga kela step omdon gibala abat penki jar. Bat day haga kela mit kata haga minit ke ban reu peun reu ke Atletico Madrid kala yo ban tap ye gol ke banengkong haga ne jing lekai lengbo Memphis Depay. Bat ia ke bor lai rapen bu do Korea. Bat haga minit ke ban nyau peu sau ke Atletico Madrid kala yo yang ban tap ye gol ke baat lengbo Ferreira Carrasco. Bat ia ke bor lai rapen bu do Depay. Henry Hashua ban kot ke jing lekai kata haga minit ke ba pra peu sau dia sulayo ban tap ye ke shigol naga benta ke Manchester City. Bat hadu ukut ke jing lekai ke Atletico Madrid kala job da ar lakaway. Hagaway pat ke jing lekai parlok hapring ke Manchester United Persia ya ke Dortmund. Aba pai sya ke jing lekai ke Manchester United kala yo shua bat penki jar nengkong tang haka minit ke ba ar peu sau lengba Diogo Dalot. Bat ia ke bol lai rapen bu da Udoni. Henry haga minit ke ba sau peulai ke Dortmund kala yo ban tap ye ke gol pen ye khai lengba Udoniel Malen. Batang hadin 10 menit Udoniel Malen ulio yang ban tap ye ke gol pen jam naga benta ke Dortmund. Bat ke deru ke gol ke ba ar ke jongu haga ne ke jing lekai kata haga minit ke ba sau peu sau. Haga kela minit kata haga minit ke ba san peu ar u Anthony ulio ban tap ye ke gol pen ye khai naga benta ke Manchester United. Henry haga minit ke bah nyau peu ar umau koko ulayo ban tap ye ke gol ke balai naga benta ke Dortmund. Bat day lama gini gi lai gol ke Dortmund galala ban pelim ye ke Manchester United da lai la ar. Haga jing lekai Premier League Summer Series hapring ke Chelsea Persia ye ke Fulham. Aba pai sya ke jing lekai ke Chelsea galayo ban tap ye ke gol ke baningkong lengbau Thiago Silva haga minit ke ba ar peu. Bat haga minit ke ba sau peway ke Chelsea kala yo yang ban tap ye ke gol ke ba ar lengbau Christopher Kunko. Bat day lama gini ki ar gol hadu bukut ke jing lekai ke Chelsea kala job da ar lanot. Haga jing lekai Arab Club Champion Cup hapring ke Kenhun u Benzema ke Al Ittihad Persia ye ke Club Sportif. Apa pai sya ke jing lekai haga kela step omdon gibala bat penki jar. Henry haga minit ke ba sau peway ke Club Sportif ka hapanele kai tang si peungut adin ba Hussein Ali player jongka ulio priang ia ke red card. Bat haga kela minit ke Al Ittihad kala yo ban tap ia ke gol ke baningkong haga ne ke jing lekai lengbau player bekensai jongka u Karim Benzema haga minit ke ban riu peulai. Bat ia ke bol lai rapen bu do Hamdala. لعبد الرزاق رد التحية عبد الرزاق الآن وكريم استثمرها وسجل الهدف الأول للمونديال في المباراة 1-0 للاتحاد. يا سلام على اللقطة الرائعة من عبد الرزاق حمد الله وعلى هذا الكنترول والتحكم بالكرة من كريم بنزيما اللي لعب كرة صعبة جدا. Bat Hashua berkut ke jing lekai kata haka minit ke ba pra peu sau ke Club Sportif ka habanele kai tang kendai hadin ba sawe player jongka ulio priang ia ke red card hadin bolio ia arteli ki yellow card. Bat hadu berkut ke jing lekai lengba ke gol jong Karim Benzema ke Al Ittihad kalayo biang ban Korea ke 6 job haga ne ke jing lekai bat ke deru ke sin ke ba ar ba u Benzema pun penjob ia ke Al Ittihad hagi arteli ki jing lekai ki jongo.